Ne. Pitao sam, imam pravo snimanja. Gospodine, ja vam kažem da me nemate pravo snimati. Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, član 8. Eto, vas je više tu, onda vi mene onemogućite, uhapsite me. Gospodine, znači... Evo. Ovo ide live, da znate. Nikakav problem da ide live, a ja vam kažem da slonite kameru. Ovo je taj Amidža koji hoće da uđe u moju kuću. Gospodina inspektora vi snimajte, ali policijske službenike ja vam ne dozvoljavam ja da se snima. Evo. Šta, dakle, radi nalog. Ovaj Amidža hoće da uđe u moju kuću u kojoj ja živim. Moramo izvršiti uviđaj. Dobro. Da završimo ovo, a vi svoje pravo tražite putem Započnite vi raditi. Ja moram ući objekta da vidim šta je rađeno. Ajde, počnite sa... U objektu nije ništa rađeno. Paralelan postupak, to je doneseno rješenje za rušenje, ja moram ući objekta da vidim. Da vidimo šta ste vi došli, s kakvim ste nalogom došli. Nalog ima koji sam vam prošli put pokazao, koji ste izuzeli. Postavite masku. Dajte mi još jednom. Ajde, završimo. Još jednom, daj. Ne treba mi snimanja, nemam šta, ali molim vas, obvezujete mi da normalno mogu. Normalno ćete vi raditi, ja... Uključite kameru. Neću, ne, uključite vi slobodno. Ovo ide live. Mislim da nema potrebe za ovo. Ne, ovo ide live, dajte mi taj nalog, ja ću snimiti nalog. Znači ja ću uslikat, kopirat nalog. Nalog, evo, nalog, inspekcijski postupak. Vi meni nalog, pa vi ćete sad ući, ja neću vas ometati. Samo ću pokazati svijetu kako ulazite u prostorije u kojima živim, gdje nema apsolutno nikakvih građevinskih radova. Prošli put za vašu informaciju pokazano. Vi ste ovo dobili. Evo, molim... Gospodine, hoćete dozvoliti da Pa dajte, molim vas, pa nećemo sad... Hoćemo, mora. Novinar ima pravo. Isto kao vi radite svoj posao... Uslikaj taj nalog. Evo gledajte, ovo je, dragi prijatelji, ujedno da vam kažem da je ova dole kuća kompletno na crno napravljena. Ovome istom inspektoru ja sam govorio i slao 10 prijava. 10 prijava. Poslato rješenje za rušenje. Možete izvršiti uvid spis. Vidjet ćemo. Izvršite uvid spis. Vidjet ćemo još jedno. Na Elgin poslato rješenje za rušenje. Dajte, molim vas mi, sad dobijemo se ovim postupkom. Nemojte mi druge postupke miješati. Evo, dragi prijatelji, gledajte sad ovo. Ovo je mjesto, znači, moga boravka, gdje nema apsolutno nikakvih radova. Evo, sad ću ovoga gospodina inspektora pustiti da uđe unutra i da vidi kakve gaće ja sušam. Evo, gledajte. Evo. To je to. Treba se izuvati da se izvijek. Naravno da se treba. Naravno, ovo je muslimanska kuća. Izujte se i uđite lijepo. Evo. Da vidimo sad zašto je došao. Zašto je došao ovaj čovjek? Ovdje je prijava bila se izvodi građevinski. Šta njega? Evo. Vi ćete meni sad dati izjavu šta ste vi. Od koga je strane bila prijava da čujem? Po službenoj dužnosti mi ne možemo davati, znači ima... Anonimne, smiješ li slikat ovdje? Imaš pravo da slikaš unutra? Imam uviđaj, pa stražno smo da... Dobro, pitam samo ako imaš pravo da slikaš. Pazi, ovo je unutrašnjost kuće, ja ne znam u koju svrhu slikaš. Slikam da vidim koji su radovi rađeni. Nema radova, vidiš da nema radova. Ovdje se jasno vidi da nema nikakvih radova. Jako je tekući, jako je... Nema ovdje nema nikakvih radova, vidite li da nema? Ja sam vam govorio da nema nikakvih radova. Evo, ovo sad svijet vidi. Ovo je završeno sve. Evo, gledaj. Ću pregledat, utvrdit ću šta je bilo prije, šta je trenutno izvedeno. Evo. Ukoliko je tekuće održavanje. Evo. Možete potkrivaj ovdje? Može. Evo, ovo je ostalo. Samo da znate ometanje rada inspektora po zakonu inspekcijama. Ne ometam, vidite da ne ometam. Evo snimate, ne znam jel... da ugasite kameru. Ne znam je li ovo sad ometanje, ovo je, ja želim da javnost vidi šta radi naša bajna inspekcija pored 50.000 objekata na crno. Smatrate da nemate pravo. Evo. Evo. Molim. Vidite, ova ovdje gospođa je napravila na javnoj površini, znači, ove stubiće, za koje sam ja u ovoj istoj inspekciji govorio da želim da ih skloni jer je inako kolni kuzak, ali
ova inspekcija nije reagovala. Zadnji put sam se i sa ovim vozačem posvađao koji je htio isto tako da vrši asistenciju. Vidite, molim vas, možete samo za ove laži petljanije. Koji? Gornji dio. Evo sad žele naknadno da uđu i u gornji dio, iako nije bilo to u prvoj molbi, ali pošto je ovdje sad nemam ključeva, čekajte malo, brzo ćemo mi to naći. Da, evo, vidite, on ima pravo da slika, sve ja veli nemam. Evo, ovako vlada red i zakon u ovoj našoj lijepoj domovini, vidite. Vidite šta će sad kontrolisati. Evo šef, gledaj. Gledaj gaća, svakakvi. Evo, vidi. To je to. Eto. Evo. Samo sad zapisnika moram sastaviti, pišite sačekaj. Hoću. Evo, dragi prijatelji, ovo je bilo to, sad ću još sačekati zapisnik. Nisam ja završio, trebam zapisnik da sastavim dokumentaciju od kuće ili šta imate. Ko imate, valjda ste gledali dolu u ZK i nemam. Želite li šta predočiti? Ništa. Dobro. Ništa. Dopišite zapisnik. Evo, dragi prijatelji, vidite, zbog pisca jednog treba da dođe 2 policijskih kola, inspekcija, vozač, inspektor, i to da uđu u prostorije u kojima živim, u kojima nema apsolutno nikakvih građevinskih radova. A 50.000 crnih gradnji je u Sarajevu. U samoj ovoj okolini ove kuće ih ima nekoliko za koje ovi isti inspektori znaju, ali neće da reaguju. Evo, recimo, ova dole kuća na kojoj je naslonjena ova moja ima rješenje za rušenje. Ali eto, njima smeta kakve sam ja tapete postavio unutra u moju kuću ili šta ja znam. O ovome ću vas još izvještavati u nastavku. Hvala lijepa za sada. Molim. Lična? Ja.